की border amada ikoi district kudimot leiriba am licensing verification chathanaba aduga koi dealer sing da su ikoi verification tawnana wa from phongdokre hari fausi ikoi huju miyam na ngangnari basi koi PR leiri manung sida governor asina ikoi tampak amadi singi mafam sina sab manaba midiengda thabak chatharakadra khalamba adugi wang mada tampak ta khaktam thabak si hena chatharaga singna thadolabra hai wa phongdoknari hai batare hari fausi de kamai yengbe Nan thoki border ro maru ina valley manungi oina ayamba oina ui hai tare ko chingi de ka Chuchanpur federal adu da ka su u de ko da khulai pai de moina heli ne koi valley de valley da pai ba khulai se de moina license pai su heli ade illegal arms pai su heli akoina governor sida appeal tawning madi kai no ai gan sai ge akoina moina okay ni ko separate administration ade buffer zone gai se Kanana sema kono government of India na sema ne buffer zone se akoi ge kano na UP da thoke ba irang communal irang aso so ba ko de Bihar da thokpa de West Bengal da thokpa toan ba community maseng khana ba irang moina community khana ba ne hai ra bani na hai ba ni ko marak tu da ngasi ba da India gi any jaga da buffer zone sem gi bise lai bra ba buffer zone se kanan semi akoi na sembra maitai na sembra kuki sing na sembra natraga government na sembra ba India government na buffer zone se semaga thamakanda buffer zone se semaga thame aduga buffer zone se akoina di recognize to the state ki policing moi masen bauda asomna kan de flag master ga la ga somna kan gi kana duga division duga asomgi division duga police officer sing do moi gi rank and file duga phamin naraga akoi gi kano se kayani peace process sida akoina somna kan de C step locally ne tawbai mauta manipur da DGP ma famalaga CRPF की DGP ma Shah Kano की DGP ma BSF DGP ma adagi Assam Rifle की IG ma BSF IG ma CRPF की IG ma moi मैम से फमगा security meeting पांगथो buffer zone से hen strong way and give you more the lie bako ada hojikti buffer zone se permanent way betai boy habdi kamaina permanent way no hai kanda ngasai gi ITLF amadi kotu haiba organization ani sina moina ngangning mangangwa tawning taw matamda law yamna keno toriba execute toriba somna kangi akoi gi Imphal Valley haibdare sigi jaga sinataba chinglom dadi moina lambi thingera lambi thugai gera even MSRTC gi bus ani mai thadok babauda single person amta phabagi natraga mai mathakta FIR lokhatpagi case amta leiteba wari boko masida adagi akoi gi hajik leiriba manipur gi phibam sida akoi community versus community si tahanaba moina yam kanna honeba semayai da army ga thamjalaga asomdai kha changjala akoina somdai kha changge to thangjing ga bya ro moi thangjing hai bisi akoi gi historically kenone community aina yam to article 25 to article 28 fauji kenone India government help tawraga violate tawon grabne ba sigi mathakta akoi gi right to movement je sigi articles isu India government na buffer zone create tawraga changhandrabne ba khoi se ko moi su laghandre khoi su changhandre wai boko adui matungda mu yamna nungsiba sadana akoi gi kahani keno sina government of India sina phone tawraga kauraga law noi wari sanaje harega pre-plan agenda ama paperwork ama puthoga noi masen sign tawno ga ina force tawdo no maina ma tawbo chamane boko madugi poto politician masen na tawdam ne hana BJP gi politician lady sing sina moi gi tribal me amduga meeting ga tawdana political leaders in a first leader ne CSO sidi leader woi da ba hai dune ba abdi when the government fails to execute the demand of the people only at that time the civil society organization can act. Otherwise, we are not the people to sign any authority. Akoi sign tawno na teba. Akoi di government na pressure am le reha kanda. Fare adoi tari noi na hai do kaino apa ma do hai law na haraga. Akoi di hana state government ga hana phamina kadam ne. Hana sidale reba government jiga sidale reba IG sing jiga sigi CSO me am jiga phamina kanda. Akoi gi movement sing je clear to hai kadam ne. Adu suna taba Delhi de kauraga. Hojik su second meeting ama mugo tawni hai base. Tuan meeting sum tawraga anda ma government gi oi masai mathau de pangthok tabida akoi gi keno oi na tawraga. Kani ko public khana boy na themi boy na won mase India da sum mase mafam ta chana deba India da tawri se flag march to ba peace porak ba adagi dukan sing hangdon ba movement len ba sine ba aduna moina khodi yengi use second motherly line and third motherly treatment mama mari lon ba nupa na tawda ba adugumba nupi am lon nupa na tawda treatment ne se aduna akoina hojik lai ba manipur ki position sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 60,000 ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯧ ꯑꯣꯅꯔ ꯂꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔ ꯂꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯕꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯀꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯆꯪꯕꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ एजेंडासिंसे हेन मपान कनखलगा हेन सुम कनखलकनेबा हाबदि से कुकी मैते वारी सानहनग्रे हाय मतमदा कुकी प्रूफ तो गाइदेने मोय कई वारी सानग्रदनो मोय मैते ngam याब्रने हायदे सोमदा सो मो मैते गामुसो अखोय सो करी मोय इंडिजिनस पीपल नतबसिंग अखोय कई वारी सान मोय ngam याब्रने हाना अखोय सि याद्रे दा हायगा लास्ट पीपल टू पीपल साउनिंग बै चांग हेलन हेलन बा खना बै चांग हेलन बजे ओयल लाबनिदा सिदा वारी साबगी नत्रगा सिदैदा बफर जोन सेमबगी दगा सोय लेतेबो सिदा रे फ्लैग मार्च तौरगा जगह फ्री जोन होलगा सी मनुंग चंगप मी मोना कैरोसिंगना आर्म फोर्सेसिंगना मोना चेक तौरकान मी सिबियाब खुलाई पाइब यारोय नोय चंग यानी मी सिबियाब खुलाई पुब यारोय नोय पुब यारोय चेक तौगदबनी अदुगी नाकन की एरिया सिंगदुदा चेक तौगदबनी हाइब नाकन की खुनसिंगदुदना कॉम्बिंग ऑपरेशन बाव तौदबा अदुगा मखोयना पाइब खुलाई सिंगदुना फ्री जोन नमगुमना जाइगे इवन मणिपुर की इनात की ओइबा फिरान मचु तरेट की फिरान बावदा चोंग चोंगदना काव कावदना तौरबा कौब्रु काबा यारोय हाइबा ngamaba adagi ngasai keno akoi ge national highway da lan ba yaroy haiba ngamaba adagi keno da thangsing ka ba yaroy na dhana phamjalaba adugumba leader sing do phaba ngamdabida imphal valley manung dagi khulai gi oiba license ki document sing thagalo haibse mase yamna separatist oiba wakalon yaudaba wakok yaudaba keno na administration na tawdaba adugumba one sided oiba agenda ne aduna ai wakanda कशु याम काहेना प्रजाना याम सीरियस होने लौरंग गदो सु मानते अदुगा मदुगी ओइबा फजदबा रिएक्शन सु तुम लाखिनी है मतम अमदको आई सुमाइन थमजगे